Dobar dan, brate, dobar dan, kako ste? Hoćeš kupiš jedan parfem? Sam ti dalje. Hoćeš me povesti? Stigli smo u Bosnu. Prije par dana, Emir je već bio na Oni i snimao vam je malo. Spreman, znači, idemo na onu. Mala torbica je tu sa vodom i tako, to peškir je unutra. I idemo. Pregrijalo je, znači imamo neki 32-33 stepena. Idemo malo da se kupamo na onu. Vidite kako to kod nas izgleda. Povešću vas da vam pokažem. Ovo je prvi put ove godine da se idem kupat na onu. Jedva sam dočekao. Sad idem pješke do rođaka, pa sa rođakom idemo. Aj, evo rođenog, hajde! Hajde! Evo nas krenuli na onu. Tu su i ribice. Bravo. Evo i nas. Agi, mande vam. Ja, ljepote. Gledaj ljepote. Halo. Hello. Ljepota bosanska, gledaj. Aha. Hajmo, ili idemo? Stigli smo na on. Doću on, hajmo. Lađom, jel? E, to je to. Kakva je voda, Agi, što kažeš? Voda je... Misliš? Gdje ti malo odmora? Sjedimo. Jel de? Jes, palar si, ovo kamenja je mene bila, evo. Je ova klipa, evo. Gdje je bila? Ovo kamenja neki dan, uče pepke. Prelijepo. Prelijepo. Jes bilo. Znači, pripreme. Lađom. Idemo. Idemo da se vozamo malo. Da uživamo uz ovu ljepotu. Sjeti nas. Naravno. Idemo laganica. Pališ. Ja ne jebavam, rekao. Ne vidim ja. Ja vidim sam patke. O, rođu. Ovo je isto fino lađa. Ova vam. Sitna. Prava. Znači, vozimo se profesionalno ovdje kroz kanale. Zapjevajte, Agi. Šta bi? Goriva ne ja. Ima goriva, sam nestalo od gore. A ja, pusti tako. Hoće li moći? Ovo je profesionalno inače. Profesionalno. Teška vesla ima 5 kg. Ima. Ali plitka voda ovdje, ha? Ovako tebe bre nešto treba, zatvoriš lijepo. E to. Ima svoje rahate. Jes. Moraš kod mene to iznajmiti, 70 eura. Kako nam je bilo, je li nam fino bilo? Evo bre. Pa bilo ekstra. Prelijepo, znači. Uživanje totalno. Emir se pupao već. Ja sad idem. Prava. Prvi put, nisam mogla sad ovih dana. Pa da vidimo kakva je voda, kakvo je stanje. Što sam propustila. Kaži sam ovo. 38 stepeni. Znači, prevruće, gori. Gori zemlja. Svi su tu, Kostajnica je puna, Kostarikos. Idemo, povešćemo vas jedan dan zajedno na Oni. Vodimo vas sad svaki dan na ono. Svaki dan, pa ćete vidjeti svaki dan malo pomalo. Stižemo polako. Ide kuruz, hoćemo jedan lapiti danas. Ne znam čiji su ovo kuruzi, ali zaista bi se mogu koji ukrasiti. Cap zarap. Gdje si Neđo?
O, gdje si Elišu? Šta ima, ja? Gdje si? Jesi dobar? Dobro, ti. Dobro, ja. Ćao. Ćao. Stigli malo. Vozamo se čamcem. Bogem gdje? No, hajde. Upala sam i ja, jesi vidjela kako smo ja i ti upala? Alles gut? To je bio moment kada sam ja potonula. Pala iz lađe. Ja i mala Lanca, Lana ima 4 godine, jako se prepala. Šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Ništa, ja nisam kriv. Krivi smo. Pa dobro, krivi smo svi malo, a nismo pazili, nismo. Znači u rikverc, ja, Lana, kamera, telefon, sve, čupaj Ali dobro, se iz vode. spasli smo sve tako da Ti spasio Lanu, a ja sve ostalo. sve ostalo. A Ja. ona jedna ima mišića, ali ona vrišti, ona ni tone, ništa, ona kako upala u vod, tako ostala gore. Prepala se malo. A ona vrišti, prepala se, trese se, a mene ufatio smijeh. Šok moment je bio. Ja ne znam stvarno. Za jedno 5-10 sekundi to je bio šok. Pa ali ti et, hvala prvi Bogu. 5-10 sekundi nisi ni skontao. Ja sam, čim sam ja izašao iz vode, ja gledam, nema vas, rekao, aj šta se dešava. Rekao da niste možda u lađu upali, dobro je, ali vi ste... Boga Ne mi bi vod. bilo dobro da smo u lađu. Bolje bi bilo nego u vod. Slomile bi se. Ne, malo. Ne daj malo. Bože glavom negdje udarti ili nešto ovako fino, mi smo se bučile malo Jel da, razgledati. kumali ste se. Gdje si? Idemo, da se vozamo. Kapten Ikanović ovdje. Moje flaše. Je Miss Stanleya. Smiješ ti to. Stanley. I sedri. Sedrica. Sidro je bačen. Pa šta, die ganzen Ding, was im Schatten... Ona ti že. Zato što ti ideš tam sa čamcem. Pravo upu ovdje u ovaj brza. Ti si direkt pred... Kanalom, joj, da si... To je gizor. Ima buki, da. Jel nam dovoljan ovaj jedan? In my yes, I feel you. Ne, položno. Jel ti drago što smo došli u Bosnu? Jel ti ljepši uvod nek nama? Jel si gratis? No money needed. Počni se. Došli? Ode ti. Narode, ovako mi uživamo u Bosni. Znači, dođemo, kupamo se, vozamo se, sunčamo se, Padamo sa čamca. padamo s čamca i Znači tako. smo imali incident. Incident. Slomila sam se, jučer nisam znala da sam se slomila, danas osjetim da sam Bol, se jel? slomila. Ali sve u redu, preživjet ćemo
Ništa nije. Unska smo djeca. Ja. Bilo je smiješno koliko je bilo žalosno i strašno. Žao mi sam djeteta onoga, šta ćeš? Tako je došlo. Bilo je i prošlo. Kaže, Emir više ne smije vošćama. Kaže, ti mene nećeš više vozat. Rekao, dobro, neću. A mi stajali, ali eto, dobro, to je dijete. Ali bilo je fino, Danas smo malo ranije došli na onu, da uživamo i tako to. Se dejtamo. Dok je mirno, ja mislim da se čuje kako je mirno. Ovo je prelijepo, ovo je ljepota unska. Jel idemo da uđemo u čamac? Jel može se ovo? Captain Hook. Captain Jack Sparrow. Idemo. Okrećemo se. Gledaj ti ljepote, gledaj ovo nema nigdje, ovo nema da skupi. Ovo znači, ili znaš uživati ili ne znaš. Every night in my dream I see you. Vidi odjednom kad bude duboko, gledaj ovo. Ja idemo laganica. Laganica. Evo kapitena. Situacija je taka da se polako puštamo niz vodu. Prelijepo je, znači, prelijepo. Eto, sad nije više mirno, sad su i djeca došli. Tako da smo uživali i pa ćemo onda na plažu sjesti, odmoriti. Popiti kafu, možda nam neko ponudi kafu. Ali evo ovako to izgleda, znači popeli smo se i sad se polako puštamo. Nema, ovo je ljepota. Ovo je prelijepo, znači. Ima šta za reći? Kako je tebi? Prelijepo. Jel ti vruće? Ne, najljepš nije. Nije vruće? Ok. Hladi me ovo. Super. Jel tebi vruće? Jes, ja se baš Vidiš, meni snojim. nije. Kako narod uvijek pita jel ti vruće kad nosiš ovako maramu i tu sve, ali meni stvarno sa ovim u mene hladi, ovo je mokro, mene hladi. To je Ti mokro, si ja. skuha. Jo, skuha, jo, gorim, Hoćeš jo, izgoriti, ja gorim. ništa. Ali šta ćeš, velike su temperature i baš nam je fino da se možemo i raslati. Ja ne razumijem kako narod ne može da se ne kupa. Ne znam. Ovi što budu negdje gdje nemaju priliku, ja ne znam šta vi po cijeli dan radite, ali ovo je znači ljepota unska. Nema, milina. Una naša je jedinstvena. Jedna. Jedna jedina, tako je. Normalni ljudi jedu paštetu i kifu. A gdje rećete ja jedem? Zrnati sir. Normalni ljudi u Bosni jedu ćevape, meso, pite, burek. Što fali malo Ti sira? došao jest sira, bez laktoze. Ima 24 grama proteina. Kako će biti priča? No. Da li si me... Pa što vam pokaziva? Sam zna. Aj ono. Zeleno. Hajde. Jel to to? Amali, ja ti nešto ga vršta. Bravo. Bravo. Ima ko kafe od vas? Cena, nema. Jedino da kupiš. Aj, igraj. Hajde, mali, igraj. Aj, sam. Hajde, Selma, igraj. Igraj dalje. Šta je, ne možeš više, jel? Ti skrenula, šta da ti kaže? Jel vi koji protiv mene obojice? Nisam ništa trebao, ne mogu zvati. Se pridružiti? Arsera. Sican pa igre. Idite. Ona Lela kad je odmah počne plakati. Jel? Uno.
Ne vrijedi nam to ništa. Ništa. Ajde. Ono. Kako nam je ovdje? Je li ti fino? Je li ti vruće? Zima mi je iskreno rečeno. Zima? Za sve one koji pitaju kad nosiš burkine, sav si mokar, znači ne možeš se osušiti tako brzo, a ovi svi govore kako je vruće, a meni baš i nije vruće, tako da... Još danas puše vjetar. Sata i nije mi vruće, ne, hladno mi je. Danas neki vjetar puše. Nije strašno, ali opet osjeti se. Hladno mi je. Ovdje nam je isto fino. Moj još ljubav neku, ne bi mi suze tekle niz rijeku. Samo za tebe Kostančanko moja. Ovo je moj život. Ovo je moj svijet. A ovo je sve moje. O, jako kasno. Kako kasno, nikad nije kasno. Od Mostara grada. Ču sama. Ama, vidimo se. Ja, čao. Ajde, čao. Jel se tebi parking plaća? A? Jel se tebi plaća? Krajem sedmice kad krenim nazad za Ameriku, vidimo ću li imat pare za kartu. Dobro. Aj polako. Aj, vidimo Aj se. sretno. Česnani. Evo me, gdje si? Evo me. Jesi Evo ja, gladna Nani. ti? Jesi li gladna? Česnani, Sjela? reć merhaba. Ha? Merhaba. Merhaba. Vidje moje Vidjaj nas, ha? Aha, Šta kažeš? bluze. Koliko je to? Jel vidiš? Ma vidim, brat. I bez novčala. Pa, bolje vidim s naočalima, ali vidim. Ali vidiš? I da stil i bluze. Pro, aha. Eto, stigli smo kući. Bili smo na on. I samo će nam spremiti šta za pojesti. Ja i Nani malo uživamo. Pričamo. Evo, sad ćete pogledat bosanski trening. Znači, stavio se sve 2 stolce. I imamo ovdje za sklekove. Bildamo se malo. Evo ovako. To u nas izgleda. Prelijepo je, znači. Prelijepo. Evo mahala. Sad ću vam pokazat mahalu, komšiluk. Ovako djeca se igraju po Bosni. Gdje se Alija, kako je? Idemo sad dalje trenirati, pa ćemo jesti, piti kafu. I to je to. Idemo. Samo je ovako, Nani, što kažeš? Ha? Vidiš li se? Aha, pa si samo mene. Jeste. Uhvatio. Sad sam tebe snimam. Je imao vrućine, gdje reći? Da, ima, kako ne ima. Pričamo sa Nanom. Uživamo. Temperaturi su katastrofa. Mogu. Prevrućo je, brate, dragi. Ja. Topim se. Hej, šta radiš? Ljepojke. Ode se. Njima je tamo interesantno kako Selma kuha. Čekaju hranu, pa da. Šta ona radi? Ha? Šta radi? Kuha! Kuha, Pravi ručak! večer kuha. Večer, vid mene ručak. Ja ništa neću, što sam ti dao od srca. No dosta. Jesu, malo ode, to je to. Broji su koliko? Pa ne brojim, Nani. Od prilike. Koliko mogu.
I koliko mi se dao, Boga? More, i ja tako sjedim pa. Uopće skit, malo. Dobro. Aj sad sjedi. Nije još. Nije još gotovo. Pa da. Pa ja skoro take imala na ranu sad. Vake! Pa hamaj, pa da, pa da. I više. Pa da. Pa šta je moćka radila, lopata, vile, Pa to je, ti si puno radila prije, ja? Bogo mi, To je sad druga vježba. A šta sad to vježba, sve. Ovdje ruke opet. A? Ruke opet. Aha. Pa da. Ona ima na televiziji su reklamševne praške, a oni pokaže onoga čovjeka određe na reklamu, tu snimilo ga tako, a onda jedna ženska i ona juri, a i onaj muški, on je sportista, u kakvi su mu ruke mišić, mene lipo strah ono, da ono neće ga ukvariti, da ga boli, neće. Neće. Ne može. I onda... Ne može nas. Praški, i ja sam jednom pila nekog, dobro se mi praški. Daj malo sjed, brat. Sad ću nam, još malo imam, pa onda. Imaš ti tamo malo dvorište. Šta imam? Dvorište i šup. Imamo ovaj balkon, sam. A gdje bi imao metan ti drva ili ako ne? A nemamo mi drva. Nikad. Ne. A imaš... U nas grijanje ide od njiha tamo. A Mi plaćamo njima grijanje. Majko mi. Dosta, jes. Nije još nam. Još jednom, dva, tri. A? Još malo. Dobro. Pa to dobro miriši, jel? Cijela mahala miriši. Maci se nam izašle malo. Čuvamo da ne pobjegnu. Kako vam je vanj? Dua, hajde. Doći. Doći. Dua, džeć. Džeć, jel ti fino vanj, ha? Jel ti fino? One su koji ovaj... I ne vide se, jel de? Boja kaj... Ne vide se. Gdje ćete? Znate vi gdje se ulazi, jel de? Jel de? Ha? Ha? Idemo fino vanj. Jel? Gdje si? Ha? Dua? A, Nur? Vidi? Gdje si ti ljepujko, ha? Gdje si?